Muthiaini wa mwaka muhituku mathibitari manane mamurikirwo makierikana gukorwo maungumanitie kigina kia NHIF uthuthuria uria wambikirwo gatagati-ini ka mweri wa Januari na Dithemba riu kionania hari mathibitari 67 maria mathuthurĩtio mathibitari 27 nimo maungumanitie mbeca ici ciringi mirioni 171 ikierikana nicio ciurite. Ndumiriri iria irekereirio ni Minista wa UGIMA wa MWIRI Susan NAKUMICHA yonanitie imwe cia njira iria mathibitari maya makoretwo makiya mbeca ici ni uhuthiri wa accounts ya NHIF iria ene matakoretwo makihuthira kuhenania gutabania motungata ma surgery a memba a NHIF matekumenya gukiria motungata mamwe na maria mathibitari maya mabataire gutabania o muthenya gatagati ka mangi. Riboti ino no yugite kumwegwa kuria ungumania uyu wehereire mathibitari-ini ni hamwe na Nairobi, Meru, Nyahururu, Murang'a, Kerugoya, Makueni, Tharaka Nithi, Subukia, Nanyuki, Bungoma, Chuka na Machakos. Thibitari wa Beirut Pharmacy and Medical Center ni umwe wa mathibitari maria mamurikitwo ukirikana gukorwo ungumanĩtie ciringi mirioni 16.3 hamwe na thibitari wa Amal uria urerikana ungumanĩtie ciringi mirioni 11. Gukiri uguo kuringana na ndumiriri ya Ministra ya UGIMA wa MWIRI thibitari iria ikuruhanĩtio na ungumanio yo ni hingĩtwo kwa ihinda mĩhang'o ya gucokia mbeca ici igithiaga na mbere. NAKUMICHA ni erega kuhuria mathibitari ma andu kĩũmbe metheme kwambatiria marĩhi ma arwaru ma NHIF akiheana mukana wa kugweta mathibitari maria maratheremia ungumanio uyu. Sasa nimesikia kuna binadamu kwa mahospitali huku private wakikatwa mkono inarudi inamea, anarudi tena anakatwa tena anakatwa mara ya tatu. Hao ni wafisadi. But I want to send a warning that anybody who is engaged in fraud, your days are numbered. And in the next few days, mimi siogopi. In the next few days, I am going to name the people who are frauding NHIF. Kwa sababu hatutaendelea kuongea pembeni, watu wanafikiria tunaosema tu. I am going to name them all the hospitals that have been getting money.